بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. الرحمن En mehriban Allah, علم القرآن Kur'an'ni ta'lim berdi. Onu hifz qilishni ve tushunishni osonlashtirib berdi. خلق الإنسان İnsonni yaratdi. علمه البيان Uningga maqsadini uqtirish uchun so'zlashni o'rgatdi. الشمس والقمر بحسبان Kun bilan oy o'z burujlarida muayyan hisob bo'yicha sayr qiladi. والنجم والشجر يسجدان O't cho'plar, dal-daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. والسماء رفعها ووضع الميزان Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklari uchun Allah tarozini bekitdi. ألا تطغوا في الميزان Allah osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklari uchun Allah tarozini bekitdi. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان O'lchamda adil bo'linglar. Tarozida kam bermanglar. والأرض وضعها للأنام Ziminni kishilarning foydalanishi uchun yaypon qildi. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Ziminda meyvelar, bo'g'inliq xurmolar bor. والحب ذو العصف والريحان Samını bor, donliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Allah insonni, ya'ni atanglar odamni cheksiz jaranglaydigan sapaldek quruq laydan yaratdi. وخلق الجان من مارج من نار Jinlarni o'tning yalqinidan yaratdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? رب المشرقين ورب المغربين U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyining Rabbidir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? مرج البحرين يلتقيان U ikki dengizni biri tatliq, biri ochiq oqqizdi. Ular uchrashdi. بينهما برزخ لا يبغيان Ularning orasida to'sma bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Ulardan marvayit bilan marjon chiqadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام Dengizlarda qatnayotgan tog'dek kemilar Allohning ilkididir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? كل من عليها فان
Ziminning ustidagi hamma yo'qiladi. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Faqat azimatlik va karamlik Rabbingning yuzi mangu qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Osmonlardagi va zimindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Allah har kuni bir holatdadir. Ya'ni Allah har vaqt vujudga chiqariladigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarni yengilab turdi. Mahluqotni paydo qilib turdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? سنفرغ لكم أيها الثقلان. Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob olishga yuzlanamiz. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qochib, osmonlarning va zaminning chegaralaridan o'tib keta olasanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olasizlar. Lekin sizlarga bunda quvvat qayerdan kelsin? فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Qiyomat kuni sizlarga qiziq o'tning yolqini va tutuni avatiladi. Sizlar o'zinglarni qo'g'diy olmaysizlar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yirilgan chaqda, osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdek bo'lib qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Bu kunda hech bir inson va jin o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarining alohida alomati bo'lganlikdan mundaq so'rashga hojat bo'lmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Gunohkorlar o'zlarining yuzlari qora, ko'zlari ko'k bo'lishdan iborat belgilaridan toniladi. Ular ko'kililaridan va putlaridan tutilib do'zaxga tashlanadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ey insonlar, jinlar, sizlar Rabbinglarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
Bu günahkarlar inkar kılıdığan cehennemdir. يطوفون بينها وبين حميم آن Ula devzak bilen kaynak su arasında berip gelip turudu. Yani gahida ot bilen, gahida kaynak su bilen azaplanıdı. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? ولمن خاف مقام ربه جنتان Rabbinin aldıda turup hesap verişten korkan Adem'ge iki cennet var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? ذواتا أفنان O iki cennette türlük meyvelik derekler var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? فيهما عينان تجريان O iki cennette iqib turgan iki bulak var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? فيهما من كل فاكهة زوجان O iki cennette her meyveden iki xildim var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Ula əstərləri qəlin tavadın boğan töşəkləgi yölünüdü. İki cennetinin meyvesi turgan, olturgan, yatkan adamı üzerleydiğen derecede yakındır. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان O cennetlerde erlerden başkaları qarmaydigan, erlerden burun ula bilen hiç insan ve cin yıkınçılık kılmagan xotunlar var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? كأنهن الياقوت والمرجان Goya ula süzüklükte yakuttur, aklıkta mervayittir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Yaxşı iş kılgıcı fakat yaxşı mükafatga erişidi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? ومن دونهما جنتان O iki cennetten tövenrek iki cennet var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? مدهامتان O iki cennet yap yeşildir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi nimetlerini inkar kılısılar? فيهما عينان نضاختان O iki cennette bulduklap çıkıp tuğan iki bulak var. فبأي آلاء ربكما تكذبان
Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? فيهما فاكهة ونخل ورمان U ikki jannatda meyveler, xurmalar ve anarlar var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? فيهن خيرات حسان U cennetlerde çıraylık xotunlar var. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? حور مقصورات في الخيام Ula cennetning çıdırlarida mesture hörlerdir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Erlerden ilgiri ulağa hiç insan yaqinchilik qilmagan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Bular yeşil yastıqlarga, çıraylık bisatlarga yülengen halda istirahat qiladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizler Rabbinlarning qaysi ne'matlarini inkar qilsizlar? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Azimatlik ve keremlik Rabbingning nomi mubarakdir.